Ndwele ni matiwa ni thayo na ange kutiwa na maumesie mai kuya matu kaunti ya Masako kumana na maumesie mai sasi helanda mani mabithukie kisese cha polisi cha matu mundu umwe atiwa ni thayo kwa bau na ulonge atiwa ni thayo sibitali ni matu level 4 ende ukwata uiti bala sibitali wo kwati ando aingi muno kumana na maumesie maingi ma andamani kisese ni cha polisi cha matuki ya nangwa ni andamani alama kikimangie muno Ben Musau ni watu mbanisengewa. Maandamano aya mambisi tino aenende kwa kanyeta ilisia myaki na kuvinga lelo mune wa kumadheka kuthigarisa sokoni wa matu na kutamba icha ukui ovamona maviasala kuvinga ngwa. Itina vinda ivodhu enendi alamei na udhatu na alamei manambi ya kuingiva. Ni makwati elelo nginya kisesa ni cha polisi cha matu. Alamei kwenda ulika cha vinya. Ndulola simidise maofisa ma polisi kutumia nzeve ya kuiticha medho hii. Ovamona kutoicha isasi siya nzeveni. Akilingi sini kia ndueli matiwa ni thayo. Umwe walotiwe ni thayo itina wakovigwa sivitali ni nene wa matu level 4. Unge itiwa ni thayo aende na kukwata uiti sivitali ni umo wa kimbene o sokoni uyu na andu ange kutiwa na maumesie mai. Kijana amekufa already. Amedead? Yeah, amedead. Lakini itabidi. Dhini wa kisese cha polisi cha matuni kwa kusiwa wanangi kwa munene wa mali kuiselama via alama ikagwania andamania ya kwa muthenya mwi masoko yo yekumbelwa ni wia na kuvuvwa na kuinge. Vilingi wa Mauvo Mutongo TV kumava matu kauntini ya Masako. Nyenita wa Ben Musau.